إشراق تيفي برو علمائي إبسطوا فان علمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سجنتا بريدو كناتنا تجوجا سني تفكرت تنرى الرمو تن خيسانيس جمعشوا الداك أمنو خديراتي في خدلا هندينو ربين يادا مراد كني نقوته جمعشودان أكره ولين نديبسه نتيسسو غلطيفن نعرف نتيسسو خرافو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله والله خديرة خدلا كابسون إسنغوتان كابسو قدو ربين قدام مالجا نمني هندينو hundi keessan bakkuma aniin kun hunda keessanii bakkuma isinitti na yaaddaniin isinii jira, bakkuma gabrichitti na yaadeen isinii jira nunji hadiisul qudsi keessatti. Guyyaa sun alhamdulillah walitti dhufeenya keenya irratti marii addaa gaggeessinee wajjiniin mari'annee yaada bareedaadhaan rabbiin guddaan nurraa guutaadhaan akkasitti du'aayii godhannee gargar deemne rabbiin nurraa guutaa abdannee bakka guddoodhaaf qabannee rabbii guddaa nuuf guutaadhaan gargar yaanee
arra rabbiin nurraa guutee makiinaa sheekaatillee nuu fidee qabsoo addaa gootanii khadiiraatii fi khadalaatu akkasitti teessanillee rabbi isin yaafitu. Rabbiin guddaan maal nuun jaa waman jaahada fa innamaa yujaahidu linafsi. Namni qabsaawe namni qabsoo takka godhe namni qabsoo godhu irratti gisee lafaa kee rabbii guddaa gargaarsifatee lafaa kaanaan bakkaan hiyyate san ni gaya. Wanni qabsaaweef sun dantama lubbuu isaatii namuu sawaaba rabbii guddaa isaarraa barbaaduuf halkanii guyyaa qabsooytan khadiiraa fi dhalaadhaa galata keessan rabbiin guddaan guutee isin yaa kannuun jaa sagantaan teenya sheekootiin teenya ni jirti sagantaan gaata galateeffannaa tan adda addaa walitti aanteeti nuu kannamti gama dhalaatiis Rabbana yatanii gatteessanii aamin jettanii shamarran keenya hundi wayyooleen teenya hundi warri jirtan dargaggeeyyan keenya hundi barsiisonni keenya kamaa daaraashii guutuu guutuutti sheeka keenya itti gaafatamaa waliigalaa tarbiyaa taalee makaanaa gursum fi majlisa waan jamuun darrattu itti aanaa sheeka keenya sheemuusaa su'aalaa kajaamu isaatu sheeka keenya sheeyyaasiin sagantaa teenya itti nuufufaa galateeffannaa addaa isaatu nuu godha isa boodaanis leekkati sagantaan teenya itti fufteen nuu deemtiin isiniin jaa jabaadhaan isiniin jaa galatoomaan isiniin jaa amriin islaamaa nama yaachisuun akkuma isin dheengadde isin yaachiftee halkanii guyyaa itti baatanii alhamdulillaahiidhaan mana galtan kanaan isiniin jaa rabbi isinaa milkeessu rabbi isinaa milkeessu wallaahi shamarran keenyaa fi wayyooleen teenya amirran jirtan hundi barsiisonni jirtan hundinuu teessan rabbiin isiniin hin dhibin namni waa takka rabbii guddaa jecha dhiifnaan rabbii jecha amriinsaa taanaan hujiinsaa hundi taanaan rabbii jecha waa takka dhiifnaan rabbiin tan irra caaltu guddoodha bakka buusaaf kanaafuu guddoo rabbiin bakka isinaa buusu isiniif haa buusuun jaa sagantaan teenya akkasi gaa numa eegalle malee itti deemtii wajjiniin jiraanna gama sheeka keenyaatiin sheeka keenya Sheekh Yaasiin Abdurrahmaan Kajaamu gama isaatiin isin dabarsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بوتون وري أسجرو خاسين جري بوتو مخيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ويانا را ويا جمعتشو ويا قلتي فنا جتشو سببي فتشودان sababa kanaan irraa asitti walitti dhufnee jechuudha. Akkasuma warri TV kanaan asiin nu argaa jirtanis magaalaa Gursum godina Harargee Bahaa aanaa Gursum ichitti argamna. Guyyaa irraa sababa walitti dhufuu irra obboleeyyan keenya ta'aa jiran kun barsiisota madda haraashii magaalaa Gursum kan ta'an guyyaa jalqabaa asitti manuma kanatti sababa sheeka keenya makiinaa isaa waan gaafatame san nutis kafaluu qabna jechuudhaan bifa kamiin goona jechuun yaadaan mana warra zeeyilaa gibbii tanatti walitti dhufnee marii taasifnee rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa kuma dhibba jaafi minaamin hawaasuma haawwan araddaa sadi qofarraa hawaasummaan araddaa hanga kanaa guutuu odoon ta'e warri waa baratu asitti shamarranii fi haawwan keenya lafaatii taasisanii waan kana barsiisonninis deeggarsa waan kana barattoota isaaniitii wajjin miila tokko dhaabbatanii waan kana godhuun rabbiin nu milkeessee bakka guyyaa yaadaatti walitti dhufnetti guyyaa gammachuullee itti walitti dhufuu qabna jechuudhaan har'as dacha'uun ta'e jechuudha. Kanaaf barsiisota keenya amiirranii fi koreeleen iddooleetti baratamu hundumti keessan galatoomaa baga rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa waan jenne irraa ol nu godhuudhaan nu gammachiiseen isiniin jaa rabbi ammallee gammachuu walitti isin haa qabuun jedha. Nuti amma guyyaa waan takka godhuuf deemnu qofa osoo hin ta'in erga raawwannee hojii tana bareechine boodallee
walit dhufnee waliin gammaduu rabbiif galata galchuun barbaachisaadha jechuudhaaf sagantaan kun qophaa'e. Duba namuu taayitaa isaatiin barattoonnis barsiisaanis koreeleen amiirran hundi guyyaa harma teenye jalqabarra rabbiin deebisaa gubbiin nu afaan kaa'e guyyaa magaalaa Baabilleetitti waa'ee kanarra mari'annu. Isin warri gursummaa akkana cal jettan maaf akkana sodaattan maal akkana taatanii jechuudhaani sheekottiin hangi takka dubbatte. Duba nuti gaa lakki wanni sodaan jirtu mee eessi jirta warri gursum sheekana keenya oguu je'e ol ka'eetiin dubbadhe nuti sodaa miti abbaa guuzaati suni jecha callisne malee wanni sodaan jirtu wanni nuti dubbannu waan arraa odoon ta'in waan guyyaa yeroo biyyi guyyaa walitti dhufnu wallaalaa waan juu hammana biran dabarsu jeetiin gattaa'e waan inni jeesun illee guyyaa arma walitti dhufne sun isiniif hime irraa ol taati malee irraa gadi hin taatu abshir jettanii wanni kun alhamdulillahi rabbil aalamiin as nu gahee jechuudha. Kanaaf duba qabsoon diinii islaamaatiif taasiftan barsiisota keenya laffaatiin isin hawaasa keenya kana barsiisuudhaaf laffaatan waan xiqqaadhaa miti waan guddaadha. Duba galata duniyaa irrattu akhiraa rabbiin isinii ol kaa'e osoo jiru arra hawaasni akkana barachuu jiru kun silaa jiraachuu baate eega rabbiiti namni wal quban qabu ta'a. Biyyoonni guutuun aanaan guutuun 90 100 dhufan jedhanii kan himaman guyyaa sana irratti nama harka jira. Arra duba wanni kana qabu maali tokkummaadha. Namni waan kana godhuudhaaf mana isaarraa buqqee hin jiru. Namni waan kana godhuuf miidhaan addaarra gaggeeffamee hin jiru. Tokkummaadhaatu waan kana qaba. Diin rabbii barachuu fi barsiisuudhaa kana qaba. Tokkummaa bifa kanaan dara rabbi nutti hafuufsiisu. Warri waa barsiisaa jirtan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam khayrukum man ta'allama al-Qur'aana wa 'allamahu. Irra caalaan keessan nama diin rabbii baratee hawaasa barsiise. Nama diin baratee ifiifis Qur'aana qara'ee namallee qaraasisee jedhan. Duba arraan tanaas addunyuma irratti hoggaa agarru nama diin rabbii baratee waa barsiisutu sadarkaarrallee jira jechuudha. Kanaaf barnoota jirtan barnoota itti jirtan ifii teessaniif qara'uu daran itti fufaa cimaa jechuudhaan isiniif dhaama. Akkasumatti amiirran barsiisota akka araddaa jirtan barsiisonni iddoolee hunda barsiisaa jirtan amiirran iddoolee barnootaatii fi koreeleen jirtan guutuun keessan jaalaltii teessan tokkummaan keessan daran haafufu cimee if duratti adeemuu hin isiniin ja'a. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala awwalli wanni namarratti dirqama godhee barnoota wanni islaamni hedduu ta'uuf miliyoona meeqaantama ta'uudhaa wajjiniin kaartaa islaamaa keessa maqumaan jiraachuu malee waan faayidaa takka wanni nu dhorkee awwalarra diin keenya barachuu dhabuudhaatu rakkoo guddoo nurra fidee. Kanaaf haawwanis shamarran manguddoo dargaggoonni hundi barnoota cimsaa daran jabaadhaa waa baradhaa hin dhaamsa kiyya milkaawaa diiniin duniyaan isin haa dagaagsuu hin jedhuba. Barsiisota keenya wallaahi wanni isin irra daleeyda waan guddaadha. Waan inni irraa siijuu kana daran abbaa keenya sheekha keenya Sheekh Muusaa Suwaalaa umrii rabbi haa dheereessu du'aayinsaa barsiisotaas nama waan kana keessatti yeroo hirmaannaa xiqqaallee godhee faman ya'mal mithqaala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqaala dharratin sharran yara. Haawwan keenya amiirran koreeleen warri asirraa fuutanii amaanaa sun bakkatti baratan barsiisaa wajjin gad dhaabdanii jechuullee wajji tolchuu taatu laffaatii guddoo laffaatan ammallee ganaa nama diiniif waan guddoo dalaguu rabbi sinaa taasisu. Dhaamsi jabaan duba arra waan xiqqoo tattaaffii xiqqoo fi yaalii xiqqoo ifkannuu xiqqoo kanaan waan kana yeroo arginu bifa kanaan hawaasni aanaa guutuu 100 kagahu yoo diin rabbii barate yoo rabbii isaanii barate yoo ulamaa isaanii quba qabaate yoo wal dhageetii fi tokkummaan caaseeffamni aanaarraa araddaadhaan jihaa barsiisotaatiin jihaa amiirotaatiin kallattii barattootaatiin akkanatti hanga jiraatee tartiibaa'ee namni islaamaa kadeemu ta'e islaamni yeroo hunda baadaa qabatanii masjida jaaruuf illee karaarra dhaabbatanii baadaa qabatanii baarakallaa jechuun hin jiraatu ta'a.
nama tokko kana ta'e walii guuraa fi jechaa ooluun hin jiraatu ta'a. Kanaaf isin warri waa barsiisus bakka jirtanitti diin Rabbii gad dhaabuudhaan isiniif dhaama. Haawwan keenyalleen akkasumatti if duratti deemuu malee if booda deemuu Rabbi isinirraa qabu. Bismillaahi Rabbi isin haa milkeessu. Rabbi isin haa milkeessu. Niyyaa qulqulluudhaan amiin jaadhume. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برسيسوتا خينيا برسيسوتا أكا غاف نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا مصعب بن عميري ورين بيا مدينة درومي سومسي بلي سومسي إرجسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اتدك اسم ورّا كسي رب سناقود مي آمين جي ورّا كسي رب سناتازس براتو تخيسانيس براتو تفايدة رب سنتاقود درجة قوة خيني يسر رب سنعمل كيس علمي عمالك عبد رب سنياقن علمي سمرك عبد رب سنياقن جزا خيسان علمي شيخات آلو رب سنياقود ربي سنادال جس بكه هريان تيسان التخفت رب سناقاس بكه هريان تيسان التخفت رب سناقاس والسؤال ما جنبر على يولي 40 والسؤال يولي بلوغة أو في يولي رياضة تجريد جنيان جمنا جدا تفسير جنيان جم تزوجا جنگافتك سنيس رب بسنة راغب فوتاني اللي الراحة رب بسنة راغب كادي ماس غاري رب بسنة آخن أو هذا منا رازي رب بسنة آخن تتيسو تديس تربي الدلفة خيس تكتاب ربي جل جبا ولينجي تأبا منا خياتي بيتي سنبير جتة تنما دير ربي بيقو عالم جتة إسني بيت أكثر رب بسنة آخن تإلمان اللي دين سني برسست أو خاتن لال أدو إفينيان إسنيا شفت تاكسي رب سنياقن أو ربي نسنياقن بك غاري ملي حالا غاري رملي رب سندابين درجة قوما خيسان خيسان رب سنايب درجة قوما خيسان رب سنايب ولا وادا باتا والدا با رب سنير راها شوف ورنجا هذا منا كبدنا هذا منا رازي رب سنياتاسس هذا منا غاري رب سنياقود تأكر في دردر أفجن نسر رب سنياتاسس تأكسي رب سنياقودو رزقي بلو دار رب سناقم مچيسو شيخ خينيا عمري ربي نوادي ريسو جولي تينيا تكو خيساني ربي سنعمل كيسو نموت أرار منجر خديرا خدالا خلفاتي خنا خيسة تيالكني قويان وجه لفان كوريلي تينيا راخاسي guutuu namaatu rabbi isaan amil keeyso amiirran keenya koreelee teenya hawwan keenya hunda keeysan milkaawaa rabbi isiniin haaju as dhuftanii dhaamsa fuutanii bakkaan nuu geeysanii dhaamsa keenya rabbiin diinii fi duniyaadhaan bakkaan rabbi isin haa ga'u amiirran keenya amiirran ammallee amantii islaamaa gadhaabuudhaan rabbiin jannata keeysa akaakiltiilee adda addaa dhaabeef rabbi isin haa taasisu isin amiira taatanii barattoonni isin dhaga'uu dhabullee rabbi isin irraa qabu duree biyyaa kan rabbi sodaatu warra hawaasni illee dhaga'u rabbi isin haa godhu akkasi bakkatti baratamu hunda dachaan dabaluu malee if booda deebuu rabbi nurraa qabu maaddaan araashii daran dabaluu fi dagaaguu tasheeka keenya maaddaa araashii shee Musaa So'aalaa daran dagaaguu rabbi hiree rabbi nu haa taasisu sheeka keenya umriin jiru guutuu aanaa barattoota isaa kan baratee diin rabbii barate rabbi agarsiisu isin warra dhufee asii dhaamsa fuudhee bakkaan nu ga'e kan koreedhaa kan amiirranii waan isin barbaadan hunda rabbi isin haa taasisu qur'aana isaa rabbi isin haa barsiisu diin isaa rabbi isin haa barsiisu waan isin jaallattanii walin rabbi isin haa baasu waan sodaattan duraa rabbi isin haa baasu mana keeysan mana nagayaa rabbi isin haa taasisu rizqii balloo rabbi isin haa kan tasamii rabbi isin haa buusu tadachee rabbi isin haa baasu taxiqqaatte rabbi isin haa guddisu taguddette rabbi isin haa barakeessu tabarakatte rabbi isin haa nyaachisu waan hamtuu ja'an rabbi isin irraa qabu nama saantima sumuuni shilingillee diin kana keessa kannate laffaatii arraa keessa kanne rahmaaniin bakka takka rakkoo takkaan isin cinqin sheeka keenyallee makiinaasaa ta adagaan qabne ta rakkoo qabne ta umriitti dheeraatee duratti haadhumtu tajaajila rabbi haa taasisu moodeelii adda addaa amata dhufuus tan binnuuf akkasii rabbi nu haa taasisu umrii dheertu barakaa qabdu rabbi nu haa kennuuf ilmi isaaniitillee rabbi nu haa dhaalchisu diin isaanii kanarraa rabbi nu haa dhaalchisu arrallee fayyaa fi jajjabina qaamaatii wajjin isaanillee rabbi nu haa jiraachisu hamtuu fi ija budaa haasitee haasitee rabbi irraa qabu balaa adda addaa hunda jalaa rabbi nu haa baasu guutumaa guutuun rabbi isin haa milkeessu mana guyyaa sanis mari'annee arrallee irra deebine
kana ganda barakaa rabbi haa taasisu obboleeyyan isaaniitii hojii rabbi haa milkeessu abbaa manaa rabbi haa milkeessu abbaa manaa kanaa rabbi haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu rabbi haa kennuuf haadha manaa tan duutee jirtu jannatarraa firdawsii rabbi haa kennuuf haadha manaatillee jannatarraa firdawsii rabbi haa kennuuf obboleeyyan isaaniitillee qaasjinan qabakka biraa jiran hunda kadhiiraa dhalaa rabbi haa milkeessuufi obboleeytii teenya gatamaa daaraashii barachaa jirtu fariyaallee akkasuma rabbi haa milkeessu waan isiin barbaaddu hunda rabbi haa milkeessu waan namni itti haajamu hunda rabbi haa kennuuf rizqii bal'oo diinii barakaa qabu rabbi haa kennuuf isin hundallee rabbi isin haa milkeessu waan kadhannee fi tan hin kadhatinillee rabbi isin itti haa ida'uuf فجزاكم الله أحسن الجزاء دير ربي تفدليدن برسيسودان شيخ خنجي جدا دابنه چودان امیرنی في برسيسوني اندي خيسنو اكنا والقبچودان عدد ديمو دبودان تكومادان جالالان اوف دور ديمو ملي اف بود ديمو ربي سن راقبو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اجمعين اخواني واخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل السماء في السماء وأهل الأرض في الأرض وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أمالتنا أكسم برسيسوت خينيا ورما الدهر راشي برسيستان ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جامع الحمد لله رب العالمين يقول رب العزة والجلال في محكم كتابه التنزيل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أكنا جتشون بليين إسلاما أكنا ولتي سنكبي نما وابرسيسو يسنقودي نما وابرتو يسنقودي akkasumatti yooni fi ulamaan islaamaatu kamte nuti cinaa dhaabbataa khaniyattan akkana isin godhuu irratti yoo galata kanaa galchitan taatan la aziidannakum iimaana qalbiitiin isin idaa jechuudha mee alhamdulillahi rabbil alamin ما شاء الله إيمان قلبي إذا تجتو وانقدودا وبليزين إسلاما أمالتينيا أكسم برسيسوت خينيا غيان الرا غيا غلتي فنا مخينا شيخ خينيا غدا بابا خينيا أكسم والله خن قلبي تينيا غدساتوري أكما بليز خينيا شي تعرفون تننو دامن قلبي تينيا غدساتوري سن isa sanif galateeffanna makhinaasa sababa sanif kani wali qabamne amalle alhamdulillahi rabbil alamin ما شاء الله والله جا أكسمتي برسي برتوت خيني هنداو ورنو تبرسي ابن هندا ورما دار عشيتي ربي قرآن على في صف وان اتهم ورقبة ربي نفاتاسس إسان اللي والله قود قد رقبا إسان يبوتين بياتي إساني وربا كتنا عن الرانتنا شيخ خيني شيخ موسى سوالاقي أكسم شيخ خيني شيخ ياسين نتيسي جرا نتيسي كنادا بتاجي وري كنادا بتجرو إنسان كناتي ربي درجة ساني ولا فود أكسم برسي صوت خيني وري كنات تهم جرتن إسن اللي ربي درجات إنسان ولا سنافود يا أرحم الراحمين أبليين إسلام عني ونين دامدو أمالي إن شاء الله جالالان تكم مادان أكوجيني يعني أنا قرصم كيستي إن شاء الله وأنا الداتا كدلي نونجا مال جتن تاتي تمو كم جتن تاتي ربي سنين أجو تكم ما رجسيني في جان الله تو أولي دبته تكم ما كنا ماس إبادة دابيخا إبادة جسيني في جان شيخ الإسلام نتيمية كما عرف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة جن ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إسلام تاني أكنت اسمي جامع سنكيسة تركمو داف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
akkasuma ammaasi akkasi kan baratees barsiisuudhaan ammaas barnoota akkasumatti idaachuudhaan kan ikkana wal barsiifnee barnoota sheekha keenya irraa isidaannu alhamdulillahi rabbil alamin akkasuma obboleeyyan islaamaa ummaalee teenya ammallee ganaa wanniniin isiniif dhaamu ifidiyyaaf illee dhaamaa wanniniin isinii dhaamu rabbiif jecha wal jaalanne rabbiif jecha tokkoomne rabbiif jecha fuuldura yaa'uudha qabna kama qaala nabiyyuna salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi sallu ala nabiyyina sallallahu barga man salla alayya salatan sallallahu biha 10 jannabiin keenya sallallahu alayhi wasallam sallu ala nabiyyina sallallahu alayhi wasallam duba nabiin keenya sana kije مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه متفق مخنا ربنا وبرسيس يا أرحم الراحمين تكون ما نبين كن يجي خنا نكم نمونكم ما يون في أورمي سنلا لحديث خنا كم جتشودا مثل المؤمنين جي نبين كن صلوات ربي وسلامه عليه قلبي كبدا تكتمتنا إن شاء الله ورولينو تفيد مربنا وتاسسه مثل المؤمنين فكي مؤمن توتاجي في توادهم والجالة خيستي وتراحمهم وليتلو خيستي وتعاطفهم طلع وللرد بأني والهمتني والجالة خيستي كمثل الواحد أكاكامة كاتيجي أكاكامة إسن الراته تكوتيجي قامت كتيسا إذا اشتكى منه عضو قامت كتيسا الراهم نتكيقو فياد أبدي تداعى له خني هم نتكتي فياد أبدي سنيف جتش واليامتو سائر الجسد شفتي قاماتو قامت كتيسا نيف جتش تكاقبتو كتشا سنيف جتش إجتتون إمم مويتي أكسما قام خنا ليدان جرا جتشورا بالسهر والحمى متفق عليه قاطرا دبلتي في جچودا بر ما شاء الله ميو نتكسي ورق قاطرا ولي بول سنيمتي ورق كسي سنيمي مي ورق كسي قاطرا غنال ولي بول ربنا وتعزز امين يا ربي امين يا ارحم الراحمين اكسي ربي سناغ گمچيس جلاله من يجالا اسيوان كبد مثالا جلال ربي ددالا يا رحمن نطلجي حالا يا رحمن أكثر شاشة ربي سناقوله آمين آمين وبليس خيني جالة ما في خبجة ما شيخ خيني شيخ خناس برسيسو جرو أكثر ما برسيسو تما دارا شيخ برسيسو جرو فين دعائي قوله آمين جئيف ميركبني شيخ خيني شيخ ياسر ربي درجة ساولا فود علمي قرقودو ربي اتهاقن أما اللي علمي كومسا خيسة چيفتيتي أما اللي والله درجة علماتي ربي نفاقو إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء تكتي ربي أخنف نتلي ورا لفي تكتي علماء جوسان أركت ربي نواتاسس آمين يا أرحم الراحمين أكسيت بليجين إسلاما هنگا گمچوتنا ولين قدن ما شاء الله هنگا ولد دي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشراق تيفي برو علمائي ibsitu fana